Abantu bashatu bafera mu rutandu eyaba hari bucinda kakatunda aruguto rwa Kabare Mbarara mu district ya Rukiga butandeji yabera mu bus ya Trinity ihandikirwa hanambe ya R8 595 na mushanjuke. Abashabazi bashata bafa hari muri bwa John Habate w'imyaka 2 na mukago mutura wa Kawempe division no muri Wakiso Habineza Alfred w'imyaka 3 conductor wa bus kandi nzarwa ya Rwanda Gaddafi na wor conductor wa bus niwe mwe inzarwa ya Rwanda abashabazi abandi bana batungo buhta umuvugi wa bus y'abanerwa Kigali Rwanda kuza Kampala nagambwa kuba yaremererwa bus abo kuvuga speed rengera akashozi nuko bus kutereka go mu foreje abahutire berukizi bo mu irwarro bayone batungo bujanjabi n'abafire n'abatwiro mu kabafu aturiyo tukwatagana n'abakwatwa habandi kureba ngo abanyabuzare babo bamanye cyabaho obwe turukucondoza ekirugireho butandeje. Omugambirizi wa polisi abwe cyanga cya Kigezi ASP Elimate yayoreka mwabyongere kureta butando mu cyanga cya Kigezi bizo butando enyingi ziretwe ibintu bingi aha ecyanga kitu cya Kigezi ni kibi kineshozi nebihanga okukushangira harumwe kona nyingi kona enguto ninje no ruguto nuko rutaha bumwe ekiro ni habahe ekiho omuntu yanavuga takarebaje obwakuza tugeraga muna omuntu kuruha driver nabasakuruha arugire hare yaruha obundi agwizagire ninga kimuretere kizibu kandi na munonga bakuvugise kimama Elimate yashaba bavujo gumana bakuratira obonero bw'ahanguto ninga highway code amateka gahanguto nigaga kutuha n'obushani obwo kusanga hanguto obwo kutworeka hati ngaba ku ruga Rwanda ne bavugira ha buryo kandi to Uganda nituvugira ha bumoso waza kwika trading center nibagambira ngo aho ni trading center waza kwika ha Rutindo waza kuhika ha kona mbweno highway code ningo bushani bw'ahanguto na munonga niro rimyo rutukozesa twani tuvugaki twani tuvuge biruka hanguto nabwe cyaba driver bitu bashimera munonga gumani bagirake nibakuraterra obushani bw'ahanguto. Or principal hospital administrator wa Kabare regional referral Michael Odo yashobora ngo bamwabarwira ba leta hirwaro bariyo babakora kugira ngo babase kubaje. The 3 casualties are being treated in our casualty unit, and so far they are doing fairly well, and we hope they will get recovered. Ejiaber basi yo murundu rwa kashatu erikugwa muhanda rwa Kabare Mbaro Msande Mweyonka amakuru agasha kwa Nelson ahimsibwe amakuru agogaga ry'amakuru mabintu gumisa munagacencire President Yoweri Museveni yahendera kusherura akaruru omucanga echabunyoro kandi yahendera mu district ya Kakumiro abantu akakumiro bamuraganisa ku muherezo bushagice omukarora karukwisha akekubibiri abinamukaga President Museveni yahendera kusherura karuro mu cyanga cya Bunyoro kandi yahendera mu district ya Kakumiro abahajibe yabavuga nacayi cyaka kera omtown council ya Kakumiro PDM katulikuwa 86% abantu abasoma mitwala 3,200 amaka gamaze okufuna esente za PDM kati kino kiraga tuyina obusobozi tuyina nesanya ku protecting the gains ko ebintu government byetukoledde. Robin Nabanja or Prime Minister wa Uganda kandi member wa parliament abwentebe y'abakaza bwa district ya Kakumiro yagera ku President Museveni akarete ntunguka kandi bwata abantu bonani batura kurungi akati muzeyi atukoledde ebintu atusomeseza atuwabudde tukulembedde naye okulembera n'omukulu kikulu nnyo. Nze ndi Prime Minister wa Uganda tewali district ya Uganda gestusemu okujjako nnya district nyaze sinatuuka mu Uganda yonna kitegeeza ki nti obukulembeze twabuteeka mu bantu na wano obukulembeze enguudo zikyakwatiridde
Nabanja najangwa besimbira rubajuru kwakanisa government omurika kumira bingi bakarekura barekera NRM kubebembera ngukana na station mayanje rizobo ya igita kibina cha NRM. Ano Bobi Wine bwe yajja enyonyi yali eguddawo n'abeera n'abatunga bayimiriddawo naye yali nabo bonna bavuddeyo. Waliwo ne kansala gwe yali yawandiika naye musajja wattu agenda kulayira mu maaso ga muzeeyi. Kati ekitegeeza tusimbudde wano bajafuna zero mujaziwulira etwagala kumanya. Abakakumiro bahereza President Museveni nti 10 baruku mukuru syo kushera karuro mu Rubunyoro no kumwendeza urugendo rurungi arukuzo mu Buganda. President Museveni okugamba n'abahagibe yajangwija kubanjurira government erikuzakora mu nkirere kwijana n'ebyo byekozire. Kyokweta mu Ruzungu economic infrastructure, emisingi y'ebyentahya. Orubajoro hari enguudo, amasanyarazi, esimu, amaizi, internet, mbichweka ebimu egari y'omwika. Hatinywe ababunyoro numurore enguudo ezitukozire mu bunyoro, numurore by'amasanyarazi, numurore by'amaizi, inywena mwine esimu, mbenindora haby'amaizi, amaizi mwine percent 92 nuko ndozere fayiro ngerekera hari abwenjura. Ebyo kwerinda President Museveni nabyo yabigambaho. Museveni yagamba byabasekoro mu rukakumira harimo kore nguto nungi amashanyarazi amizi kandi obuceka cyenda nabira arigana ebyaro byatungira amizi marungi. Murore engudo ezitukozire mu bunyoro, murore by'amashanyarazi, murore by'amaizi, inywena mwine esimu, mbenindora habya amaizi mwine percent 92 nuko ndozire fayiro ngerekera hari abwenjura. Betu ndozire ebyaro bingi bina amaizi. Omunkirere kwija Museveni yaraganise kombe ko ruguto kurugakazo kuraba hapuyo mpaka karuguza kano rwa kisita kuraba masonde mpaka ntwetwe rwegite kiboga. Urukurugakazo Burunga Kabogore Mpara muri Kegegwa hapuyo okureta karuguza orontuja kurukora kana orugudo mora wange nabanjira wagambireho orukugenda Kisita Nkoko Masode Ntwetwe Masode Kiboga oruguto rwange oru ndona arabiremu ezo zona nkaziraba mu kasumi ko buremu kentaro. Ndi Anita Tukunda. Bale Anita Atukunda wanyuma ya government okurugaye kahereza abantu bo muri rukonjirana kanungo rguto rwa Koransi abatura bine okushemerwa kandi basima government habwentunguka yonjire omucanga cyabo. Bamwumba turana bagira ngo Koransi je bahwirire cango ngo namataka gabo gakoyongere beyi ece basimire President Museveni. Urukuto rubonire sima president ukuteka taka tukora akaguta kampa kakabonde boro muceka gasi kure abireta nabireho mazima kabentare hanuya kandi ko mbonyeshe kire mu kibira ngene really uruguto rumpa tukalete beturi uruguto rumpa tukanyugameshe cyangwa manonga ako bataka kozere Korasi
okuruga kuzarukonjiri akabatwaraga nk'emitwaro nk'ibiri akasayi batwara uruguto mpaha kuruga Nyamirama kuzarukonjiri hati tukangirwamo bitu bya transport babebembezi nabagera nkora nseje hwerire cyangwa abahinzi b'amajyana hamwe n'umwani okutambuza je bihingwa byabo atunga umutwaro gumene cweka pakilo y'umwani yabenegura 15,000 nurengo abantu bitubukino okushemererwa no kongera entase y'amakagabo ahabwe nkutonongi ahabwe buhereza burungi kandi even nembebo iyo mwana yi president yatwere nyingi etwerire kwimusya abahingi bomwani twareba chorus tutija kutekateka muntu byama chorus atuburize ngo kandi mutere ndura abanyakana umuntu mwenda chorus abanyagara umuntu mwenda chorus nenda kubagasiraki ayatujya ngo tokarara chorus ari kumanyisa byo nateza kutugira ngo waza chorus wargaho cyo ino mushayo nenti nentasya atugama nkoro kurga chorus wataho wawo shanga yote abe nateza kutugira ngo wawasigo wawo bworo wotagire gukora ngo ni chorus nushubusha ngo wawo bworo abe natero murangano gutwaza kutunge kutononje gutine kutononje irokoze kukora koze se jo chorus oje cywaguza district ya Rukonjera hamwe n'akanungu zetorirwa amarindiro g'ebikoko enshonge ibar kugira ngo ahabwe nguto korwa barambuzi beyonjire na mnongo muri yabwindi impenetrable umuhanda ati gucitinisa buriya tukaturaho mu nengo retwa kambuga konke nengo ejo umuhanda ni mubi abo kugira ngo hariye n'abantu abinjini batine nengo abantu abinjini batina kureba hansi hari wawe ejo mwo kutagira ngo noza kukahori kuza utizo munengo utanika kushaba kutokibanga nyamba ndabo mbiye tinengo buhuro turukusingayo okutasi abarambuzi omwihanga ryona habwa bwindi national park rya turukubaganaho ebicyeka bihango munonka 80% ya park yona eri hano muri Kano bwindi national park tutayisaba abantu barukwingana 200 no kucira mi special nka seasonage bijire kurambura engaji ataba abengi bakaba turana babonabonera umuhanda mubi bwo kuruga rukungira kwijha Orgutoru nurwingana kilometers 5 n'ubucweka 5 kandi urukamaraho sente z'urukwingana biliyoni 3 amakoraga gashakwa Dan Basibye twaza kumuraho abocweka icyo kubanza tugaruka Movit Relaxer Cream brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life. barogwa abana barukuzarwa n'ibizimba harukize n'emitwe rukayongera mu Uganda turebireho kwiyongera kubuzibo obwa spina bifida na hydrocephalus Movit Relaxer Cream brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukhereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchamo, obushaza, akaro, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echo kunywa. Nichigenderaho
Hey, manya bino buraro burungi bw'omurembe aha beyi nungi kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire oruguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 Kuruku bujwireje turupwitaga no kugamba aba original garments bari sirempinduko mu kujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts nungi abarkwenda vests boxers hamwe na socks original kiraba original garments abashija enkito zanye nungi eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwa rugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note nyebiti kubyenda Penkoni yakwera utamuha umudu nokora ekikire wanyompenkoni nushumurira kushemererwa urubunuzi na nobusinge nuenda kuchamuka mpenkoni igenda yakini cyo kunywa cyonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngashimye de kumpenkoni ukakasi kwata nawe nyuwako tunga icupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iyo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire waliyo chairman tukaleyo obwe turukwirira kutera karuru 2026 twena tuterereyo wereka guta mu 7 ahabwa mukuru wihanga ahabokuba nuwaresiro businjo mwihanga atungwire byo bwegese ebyamagara hamwe n'entasi 2015 byo kubanza 2026 terereyo wereka guta mu 7 chebera basi burihora jirebe hona mu 7 abase kukumebe byona ebyakozweho hamwe nebiri kuzakorwaho omucanje cy'rukwije protecting the gain buri munya-Uganda 2015 byo kubanza 2026 tererayo wereka guta mu 7 tubuhaburwa nitubendeza kutera karuru ko businge Christmas bunyaruguru development sako yakuretera ishitereke nyamurungi ahiburiwa mwarije kwangura bwa nyuma yo kugura no kusevinga emyeze 3 kurga kibanzo ku 10 kutabira na bishatu byo ku 12 2025 otehireyo rere kirakomugisha go kutaha mukazano ko kwangura ebirabonye mwinji wasevinga miliyoni 2 neshweka nemigabo miliyoni 2 neshweka notungo mugisha go kwangura wasevinga imitwara 5 nemigabo imitwara 5 notungo mugisha go kwangura wasevinga imitwara 25 nemigabo imitwara 25 notungo mugisha go kwangura nkoko shukari omucheri emigazi nebindi nibaharoni za boda dairy school fees agriculture emergency home improvement water harvest commercial loans nebindi nibashangwa Nyakasharu bunyarugura head office kandi bine branch chambura Kitagwenda Ibanda Kagongo Kasese Katungu. Manager ogito wagito konka batumu kidara kabataka jiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shaka ibi bantu batatu rwo muzano tukume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo nawo pensiyo na nesente konga tanywire mbogo nikushekere nikuteganisa wenda nigende mbogo yoka buni mbogo kanaba muru ayibambe nikolera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje Noireji, Jamala Ligo Country Hotel and Cultural
center omwanya muntu okujja ha highway okutunjiro kya mushana no kwegarura mamani ebirabi na mlebyo ku 12 shemererwa by'ensogoro bya nohire omutezi wa saxophone hamwe n'umuziki gwa DJ Hardboy aha nohire ijoka shule na beka yawe obwe hali live band na ba DJs abakabi ebirabi na mukaga boxing day ni gogo kids festival and family day izoba ry'abana kushayaya bakaza n'abanyamuzana n'abanyamikago rero kusibura mwaka twegitebera shatune kimwe byo ku 12 ahabwo izoba ryegenzagwa otebigo fireworks hamwe n'abeshozagenzagwa rero twacira mwaka gwo 2020 na mukaga mu style aha kibanza mwaka kwato mwanya hati tera noti mushanje mukaga nshaje nibi 28 ninga za mukutu igongo.co.ug igongo ahebitagewa ebyo bikubira kolego Otwiro inecyetengo cyo kushuma bunasi obuzarisa Evelyn Health Training Institute Mbarara City ishomere kushomesa bunasi obuzarisa arurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomere nirishangwa kachika muri cyamugoranyi hari Mbarara Community Hospital ija oyetunjiro bukugu okwandika beja basya kuri kugenda umisha hishomero okumenya birakiraho tera noti mushanju 50 abrinina nkaga ugambe na police Evelyn Health Training Institute Mbarara City improving community health. Ebiro bikurebi shebebo n'abanyamukago muri kubagana Red Star Wine. Red Star Wine ni yawe n'umukundwa wawe iwe n'abanywana bawe iwe neka yawe hakivuro. Red Star Wine, the test that lasts. Ekubasiga Investment Limited. Kanesha ngoma dukakona omuyanga. Tera noti musanzu mukaga na mukaga notina atani 5. Namashimirwa minji Mr. Barusi ababona abatungira visas kandi ntumanyisa abantu mwena ngwe mihendo yitu tugishazire okusya hari miliyoni 2.9 byona bwire korera cyayi cyane Dubai turire Christmas omuri Dubai Hayes recruitment experts yabaretera interviews za aircraft cleaners, cargo handlers, security guards, warehouse workers, waiters na waitresses obakashatu ebiri 10 okwikumene ahachayika cheka shahibiri zakasheshe reka turire Christmas omuri Dubai okwehanisa no kwabusha ninga free registration aha mirimo yona aha mataji gabo gona esimu noti mshanje ina noti rukumi ninga noti mshanje ina itani itano hamwe na noti mshanje ina noti emwe ibiri ishatu ina itano mukaga kuri mucho wararoteka tekera habyo kombeka je no bantu B&C Uganda Limited abari kushangwa Mbarara City obwa hata bafurikire kimwe bakarga ahagaraji street no bashanga makanisi street akizimbe cy'abasista hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa avika bwana road washumira abanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka makanisingi kafurikire hawe house yabo bine hoteli nyamwingi enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Typhoid Kenya na China Mikaso size zona neka ya adhesive nka quick stick tire adhesive erukusiba tire zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji ishaka waguro mu bwinji transport eruho washika showroom yabe hawe house ebintu byona no butandu bata tugumiza munagacencire na UPDF commander General Muhozi Kainerugaba yajumerera barukoyendeze byabo abarukuteka ngo nibisha kurabanisamo businjo bwa Uganda yashikireho barukurabira umukaruru akarukuza kuterwa ebi yabigambiro muri mbu ya Kampala akuza abasirikare ba UPDF. Omukorogo kuza abaserukare ba UPDF gwabo muri Kampala kandi gwakorogo mudomzi w'amahega UPDF General Muhozi Kainerugaba n'abandi baserukare abari hande ngo zindi omukorogo abaserukare ba UPDF 5 nibo bakuzubwa kandi abarimo ba Jenny 11 Lieutenant General Jack Gonza bakasomba wa Chief Joint Staff Major General Christopher Damurira Serunjoji Director Criminal Intelligence n'abandi binji
abandi bayongerwaho inyota barimo ba brigade 11 na ba kani 14 abarimo military court prosecutor Kano Aisha Patra. Lieutenant General Bakasumba wakurusika bagenzi be ahabwo kuzibwa yasima President Yoweri Museveni ahabwo bhabuzi ubwatwire n'abahiriza. The force that does not recognize excellence cannot expect excellence to thrive. Therefore, promotions are integral to building a force that remains dynamic, relevant, and ready for all missions, domestic, regional, and global. Jeno Muhozo kugamba kwe yakwegamiza ekitabo kya Bibuli omurruko mutwe gwe 12 n'omushorongo gwa 8 aho yabijosikia okumanya emyoga yabo. This truth is captured perfectly in the Gospel of Luke, which reminds us in chapter 12, verse 48, I quote, "From everyone who has been given much, much will be demanded. And from the one who has been entrusted with much, much more will be asked." Jeno Muhozi hona ya haburabe simbereho okura tereberagiro ebitirwe hakachiko kebyo bururu no kureba ngo abateza bakaruru bahiza katera binifutaha. We appeal to citizens to cast their votes peacefully and go home, not to hang around the polling stations. The vote counting and tallying process will be transparent and is done in the open. Each individual candidate's agents will be present, and these include presidential, the directly elected MPs, and women MPs. That is on the 15th of January, 1 month from now. Aho noho yajumira abarkwenda kushisha obusinje bwihanga omukaruru kono bija korwaho n'umukono gw'cyoma. In addition, we strongly urge all political actors during this electoral season to abide by the Independent Electoral Commission guidelines and to cooperate fully with the security forces for the safety of all. Those who try to cause trouble, as I've heard some people proclaim, will be dealt with swiftly and with all the tools at our disposal and in accordance with the law. Yasima n'amakaga serukare ahabwo kwemerera ekibahwerire okuhereza je kurungi. This professional force is a product of visionary leadership. We therefore have to thank His Excellency the President and Commander-in-Chief, General Yoweri Kaguta Museveni, for his strategic guidance to us at all times. We also thank all the commanders in your various capacities for executing your duties. Obuyahamza abaserukare ku government eriyo nekora obucweka ihembe okureba ngo emiturire yabo yahinduka oguyashaba byo kwerinda okuzahabuzora misho omukaruru no kuremesa enkozi zebi obutashisha karuraka gasha kwa Damba Tadewo omuri Kampala. Webare Damba okutondoza okukozerwa b'ekitongole kya Spina Bifida hamwe na Hydrocephalus Association of Uganda nukoreka ngo abana kuzarwa n'oburemezi bw'ekizimba cyaharutize ekiri kumanywa nka Spina Bifida hamwe n'emitwe ehagire ekiri kumanywa nka Hydrocephalus nibyayongera omwihanga buri mwaka. Okutondoza oku nukoreka ngo burengerwa izoba niyebembire na Munonga district ya Kasese hamwe na Fort Portal. Ahabwo butatunga kumenyesha kuri kumara okwigisha hamwe n'obuhereza kumara umubaro gw'abana barukuzarwa n'oburemezi bw'ekizimba harukizi hamwe n'emitwe z'imbere n'obweyongera. Tulebireho ukwiyongera k'ubuzima bwa Spina Bifida na Hydrocephalus aho kuba currently buri mwaka twagendera nka statistics z'umwaka uguhire tukatunga
abana 53 abino ubuzibu bubiri combined konka abaspaina bifida bakaba bali mkaga. Ero ndio wawe Graham omushaka mukugomundu warezi natshobora mwaha bintu ebirukugiraho remezo mu bana. Ubuzibu obuletwa spaina bifida n'ubuzibu burabaho bwa nyuma iyo rukizi umwana yaba y'umwana yaba ikura burabaho mu biro 28 kagati y'ibiro 28 ninga 35 umukazi amaze gutwara kandi burabaho bwa nyuma yo kushanga ngo amagufa g'urukizi gwo mwana tigasi bakurunje ninga shitiga kwatana kurunje kuko gashimiro kwatana kiretero kugira ngo gasigwaho umwanya ushanga ngo contents ziri yakati kumugongo ubaliremo spinal cord na ubunyuma burashira spinal cord ushanga bwakura bayikamba gusoga kwatine bwashonko bwashobora umwana zarwa ayine kizinga amugongo ece kitureta spinal bifida ogona najira ngo abana binjo buzubo buno babwihaha bakazo butamera jeme baza hamwe no kucebeza kurunji baba binenda kutagira kurunji amakaminji tigine byo kurya biramara kandi na no kurya amakaminji tigaragiye byo kurya biri mu birisi so turateka mu n'ikimwe hanshonga ikiratuma district tugambe nke akasese ine cases nyinshi wagerageranisa na districts zindi dari ashaba ku rugo muri Kirambije mu district ya Mutoma wamureba natambura no baso butacamanya kwa inoburema ogu nagira ngo icumere mise gukora mirimo ye eyo kose byoma on primary 1 up to senior 1 and kuno kusimani twara tabensha ya karejinga baziri kumanyanguna n'abana b'Espanya bifira nango na Joseph abasakura bebise oni kininga sabasome babanga Darren nagira ngo warabaye n'ubuzubu bwa spina bifira hamwe na hydrocephalus na yebembezo kwecherezam. Of course ni saba government na nazo organizations yamba basifu yamba nora kasente tutine ko kumara tubate yamba bakatonje akatera muka materials ni tubasa kora twebise tubeka abanda ba report ko gomstongere cy'amagara ni bekango muhinduka abana barukutura no beremezo mu Uganda go yonjire okurga abana kakaga kuzaha mutwaro gumwene cweke myaka mushanje hingwire kandi abana 10 kuzaha abana 12 nabo barukuzarwa no beremezo go burumaka ahabwa TV West nde era akiza abari kuri kitongore cha Hayes Recruitment Agency abari kutwara abantu heru ohihanga kubasa kuronda emirimo bashabire abazire babo okufayo bakagumana bagira icyo babateraho kugira ngo base kubagaza mamani nabo babana bakora abazire bashaka kugira icyo batangira bakadama ha sente zo bakubohereza ezo bari kutunga ku rugomero me barukora hero ebyagambwa mukuru w'ikitongore cha Hayes Recruitment bo azahabwe ubu yabanagambo n'abanyamakuru hambuga z'ikitongore cyo mu rubo wa Kampala kuba kubasa kubika sente zabo no kubasa kuzikoresa umuringo muti kitari cyo kushisha bakabura kandi igitoro kwitanga bakabura kwijana sente ziri kumara Dubai sente nyinji umwana kwa kwa ni display sente nabasakura saving sente eziri kucira kandi z'umuntu uwamana habo tweta ngaho umushahara umuhanga gicira yikora oguyabana si barabakoze barukurengo mu 2025 so ntantu megesa entry kugira ngo wakayo amateka iteka ryabo n'ukora bagira ngo aha turukora baho nutakwikirira ukora utakora ikintu utatamishazi so bitagintwe kugira ngo kandi bakagira uko bayigasira na no kwitunga
urukuro kuronda abana barukuza heru nagira ngo abana bakozibwa za interview kurugira mirome bakoza kora hebe era abazadde tubeebaza beebale nnyo ku bantu basobodde okutegeka abaana bano naye empisa bannange kyekigambo ekikulu saka tukiri bannaffe ate mukisa baliddayo abagenda maaso abajja abaana abagenda ate bakola empisa embi naye mukuume empisa ennungi tusobole okubanga tusobole okuyimirizaawo registration neyabusha muje mu registering ni 20 tubatwale na Christmas ne basafuna Dubai wa registering 2018 trust me byakuba binabitano bizaboneza kuba yize okubara yitwaze kuranga basakubasa aho imitendera yakuriya babaha ibintu kugenderaho kugira tubashika kuri batakateganishwa twaboreka emisari bakuza kufuna contract twazi bahereza buri mwaje na contract ye na mata nakayo nizakora nka central brigade na mangana kayo nizakora nka taxi driver okurugira ha report yashohozi bw'ekitongore cya United Nations zo mu mwaka gw'2020 abantu barakwingana imitwaro 58 bakutura heri ya Uganda kandi yaba abantu imitwaro 60 bakora Middle East Uburaya hamwe na Asia amakuru agagasha kwa Jime Muhumza Jime Muhumza urukwende ntebe y'ubunyishengero ahabwa buhweju county Grace agaba ashabira abanyabuhweju county okuronda bebembezi abarukika ahiguru bakabasa kubashakira kutari kubata umuruhuzi yo chonka agambire ebi obwabire na rondo bushaki omugombora ya Rwengo omuruhweju county ariko urundo bushaki cyo kujekera abanyabuhweju county mu ishengero Grace agaba byarugaba bandizo mu trading center ya Nyacujo mugombora ya Rwengo kandi abatura bamushabira kubakora kizubu cy'amizi amarwaro amashanyarazi hamwe n'ibindi nk'abacara nk'ukunda na rebonito ndakubasanga bakaje na amizi ngasiganisa munonga icyaka benda twaronda nkuna rebo witu aturetereho box aha Grace ho nashabira abanyacojwa okumtora nakabakore ngutonka kimwa kizubu cyukure kizingamize ntunguko mu ruhweju Grace ashyikire no mu trading center ya Masaka kandi agambira abanyamasaka ngo kimuresere no kutereza imbere mbe y'abakazi barikora bamukutunga ubuhereza bwe by'amagara abantu bakatusya kironde omu trading center ya Cheyare omugomboraniyemo abatura bagizire ngo baruhirena no kutorana bebembeza batari kubatungura omugande makuru abatura b'ekyaro kya Mutinya Kizingo mu Ruhinda South Mitoma nibetombwitira government kugira ngo kabakore bicupuri Alutindo rwa Kabuchera orukwatanisa district ya Mitoma hamwe na Ntungamo kuyangatinda aho w'emyaka kesha tunareta n'urugendo amizi gakiza gahatwara akuba kandi hena ukaze hortindo urwo byoma bwahigo bena niza kumakiza nefunzo barabenkahi yabahanzi ukozere bakatishukura akabe hortindo rwe byoma basaramu bateka ho pipe amizi nigizaga bicinge funzo amizi gahatera gahasi n'itaka bashikama bari turete mabari bakakushukamo abatura ba Mutinya Kizingo mu Ruhinda South Mitoma ukwetongwita kwabo Alutindo rwa Kabuchera bakwire RMP wa Changecho ubwabira ari kubarondamo bushagiki kugaruka mu ntebe kandi shongeje n'ukwa gigambire hwati bariyo no baronda contractor wo kwiza ko Alutindo urwa Kabuchera hamwe na rwitanzi so contractor babwina hati na iza kororwa rgamayanga hamwe na kazuguti amakuru agasha kwa Susan Chelsea na Ben Mohoz
mwebare abanyamakuru betu gatugaruke tumureho nitugaruka. Oino mukoro nkembaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera umuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zibike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achomeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omuri Mbarara City okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga hatano ni 5 chenda na mwenda ananeina tina events nito twengo muri burengero rw'izoba abino buhereza bwo murembe. Sako yakuretera umucyago kureta mu mukazano kandi ukasingura ibihembo nyamwinji bwa nyuma yo kubika ku mare myezi 3 tari hayo bikabyandikira intwari 10 usingura ibihembo birimente ibihembo bindi bimuza taxi smartphone embuzi emfariso za branjiti enkoko n'ekitire cya nyamurungi kandi ukusingura na AGM ubwinji bwo mukonje bwora gure niko n'imica yawe yo kusingura ereyongera rya mujungu sako bino buhereza bwa business loans school fees loan agriculture loans boda n'izindi nyinji rya mujungu sako irashangwa rya mujungu yakasharara kaharo muri kabale kandi ina mataji muri kahondo maziba buharaka mwezi rwa matunguru kigonji kabale rubaya hari rya karimira rubanda na rwentobo tungamo esimu noti mushanju 2 anana mushanju 5 nkaga na mwenda norondo mwanya aho bugwaje buri kubugabwa umtindo twakwakira ahari The Arena Villas and Hotel shemererwa umuhereza burungi ubwo mutindo gwa higuru ubwo buraro umwanya guri kurekera wahurira ngo ryomuka twine restaurant yo mutindo kandi nitkora coffee y'umurembe hamwe na pizza ako kunywa karungi abara yo mutindo ubwo uri kura ubuhumuriro burungi ubwo takarebaga parking ne marira kandi rinze rweje hariho na wifi aho kuba ubusinje bwawe ni chikuru hari The Arena Villas and Hotel twine gardens zo mutindo The Arena Villas and Hotel no hurra nkori yo mukabuzima ni changwa enyuma ya Shell Makinke agutogwa masaka gamba nitwe ari noti 3 mwende 3 10 nkaga ni 5 ninga noti 2 noti chenda nina chinana ne 2 webare kutorana Rukiga Sako Limited imyaka yona ko muringo kumwe go kwebaza twakuretera promotion yo kwendera umwaka yetunze reroni kari miliyoni igana umubiro bishatu byonka ahamagoba gacendezibweho Fineronizi kezo bushubuzi ubwinji no burisa school fees amashomero amaramizo n'ebitongore bindi ezo kutungura mutindo gweka tanka zamizi boda ezabachara neminyeto muri branches nkamuhanga main branch kamwezi rwamucucu kashambya nyaruziba Sizi kabare rukunjiri hamwe na rubanda urabasa koze simu okubika kwiyayo no kushoroni tera star 299 star 2 hash okuratire ndagiro twine accounts z'abakuru hamwe n'ezabato guremiga 5 no kwiyongera higuru usingure bihembo aho naho esimu noti 3 ana 2 atano na mwenda kurugera kimumbuji mu bwensho za Ankole Uganda ahi ensinembe honunje birukweza burujuma rw'umwani ekitarya handi burujuma n'uruhingwa no bwegendesereza kandi rushomwa cy'abahinzi kurinditaka hamwe no kubaho bukogo ahara Ankole Coffee Producers Cooperative Union SCPCU nitweretera umwani gukarangirwe je gunusere gwinaka hoho komutindo hasa guterekana isigweje kora birometendere chere ukongera birungo byitunyamurungi abahinzi n'eminyeto no bahwerwa Ankole Coffee omukora yo kutungura byaro nywa umwana umurungi komatano ogwa Ankole Coffee ugutafuhirirwe n'imibasi ugurukwamagara marungi kandi ogwara kusya kiroto cyawe uzimeki n'ikirungo cyitwe cyo hangwe cyicere kwenda kumenya barukukeraho tera noti 5 buri kiroto ni kitandika cye cyaikarwa gati ni cyetagisaba nywani ogwe ni shuku sako abehireyo ukwikiriza ibigene
ibirirwa byawe kurabira omukubika twine accounts nka individual joint account group savings account institutional accounts ubone wenda commercial loan school fees ezobuhinji n'obulisa boda land title chaba ninga express umushahari nina zonka amagoba agari kubashyira buri omwe tayayira amataji geitu a head office Chishabya Shuku Town Council Rwanya Mukinya branch Kabgohe branch Nyihanga branch Bugamba branch Nyamukana branch Mbarara Arentare road na Nyakarama outreach tira star bibiri kirana nina emwe ina emwe hash okozesa obuhereza obwa mobile banking tira notu mushanji mukaga ananishatu 18 5 obwengula buliko bulungi okutuukira ddala ku ttaka erya lanchi eya kitaka lanchi zino tuzirabira ne ku bisenge ku motoka ne mu bunyonyi kusane mu bisolo eby'enjawulo lanchi eno erungi ya buli kimu lanchi bwebulamu okusinziira ku lanchi ez'enjawulo enkumuliitu ze tulina ku Global Paint ye lanchi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge tulina Global Paint asiigibwa munda Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiiringi weefunire lanchi ya Global ku hardware yonna kuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Gaga your way to Morocco with Uganda Grains and MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100 *0 hash and stand a chance to win a fully paid trip to Morocco. Gaga your way to Morocco with Uganda Grains and MTN. Together, our fire is unstoppable. Fire! MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. olina omutwe oguluma emimiro egiruma ebinywa amannyo oba omusujja waliwo Krama Plus wamaanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Krama Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12 obulumi bwe bweyongera genda olabe omusawo. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Barara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Gaga your way to Morocco with Uganda Grains and MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100 *0 hash and stand a chance to win a fully paid trip to Morocco. Gaga your way to Morocco with Uganda Grains and MTN. Together, our fire is unstoppable. MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. At Advanced International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. When I'm watching my kazanyo, Joshua. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start. Psalms, taste the difference. Tuguzamu
n'agacencire nkagumwe aha miringo eyo kurinda ebyobuhangwa bwensi ebitongore bitari bimwe na bimwe bikwatanise n'iki by'amagara batandikire hururu okumanyisa abantu akabi omwika ogurukuruga omukuteekesenku hamwe n'amakara omu district ya Kyenjojo. Abantu kuzomwika batekere ningo mwika gw'ebindi nibihamwe oburwire bitu bantu bonka kurekana enyamishwa. Omuri Uganda hiha abantu emitwaro 28 nibo barikufa buri mwaka ahabwa omwiko gurukurwa omuntu hamwe n'amakara baba batekera omaju gabo ningo mbiyungu konka abakazi hamwe n'abaana nibo barikukira kufa habwa embereji. Kurora ngu twamanyisa abantu twabegesa akajya kakuga mwika ukuruga mu makara agatukozesa kucumba hamunengo omukazi namara esaha 5 ali mwika na cumba exposure egyo ne affecting obwomezi ebaha enyicha n'ebintu kandi karubaje urundi nturora ngu emiti eno tugitemane ruga mu environment we are destroying the trees. So target number 1 to lead the environment, preserve environment, but number 2 kan ensonga ya mani kirokino kurorangu omukazi akucumba abe nasobora kucumbira mu nyikara enyonjo. Habatu mu ndiko mu race atumanyise ngo tubarukoma hakugambira abantu akabakarya hamwika bitu nubaboreka n'indije miringo yo kutekesa bakarinda jamagara gabo batari kushisha byobuhangwa kalmageze tu promotinga busata sobora kukozesa nisobora kukozesebwa oboli mu kyaro oboli mu town ekyo kurora usona we are blessed binomsana whether olikanungu whether olinkano sobora koraki kukozesa sona kuchumba biogas ntukiambite kujuni oinente oinempuno sobora kukora biogas habwaki no cyatema umuti kusera uruko kusera kamaka system za ikoka sola kazitandika kuyamba abaka kuruga mu mwika omwika gwina kizibuki omwika ni gusise bihaha by'abantu kwikya obutwikya omwika ogurwira gora guno guruga mu kurundi mu manda utahambe haha byituro musayi nugo kura ebirwaire nka pneumonia ebirwaire nka cancer ebirwaire ebihaha rundi mu kwikya all respiratory diseases nibiruga mu mwika guno kandi turukumanya cyane kurumu kubatenya kana tano kaga yakora bakafire nikiruka hamwe ko gwabire mu kushingiro gwitu aho na habireho n'umureko gw'ibyo kutekese bitari kureta mwika kasora okozesa amasha okombeka amahega g'omurembe hamwe no kozesa za sigiri zitakushohoza mwika goko mu bibulire nabyo Dr. Kwasireho government terukwenda kusisa ebibira ngunotema enku ngunoyocha amanda neyenda okozese ebintu ebitakusisa obuhangwa bwensi okucondoza nukoreka ngo abakazi bo muri Africa nibamara hitano mbiyungu ebirumwo mwika kandi omushaho nahayihirire okutugambira endwara zo kurwa mukutekera omwika family nyingi musanga omuntu enje yakuraramu ntakucumbira kandi bamama baitu n'abana bato bakusanga bafite habaki nibo bakubamba rero bishika mukazo wenda ikimuletera no kuzara umwana watashikira bamwenda nzikora kizirugamuru nkinazara umwana afire then icyo kurora endwire izo kwata system yo mude kwica zikozere zikanyire endwire nka asthma nka allergy na COPD. Reverend Robin Nakunhira nuwajokire Bishop wa Rwenzori Diocese obira Yesu rwenkomjenyu mukuru kandi kigira abantu okubyara imite bakarinde byo buhangwa okwegesa abantu gamba twikale nebyo buhangwa bitotere batabirinzire nitukonyera kulinda obwomezi dali mundu tugamba abantu ekise buhangwa tubyare emiti nyakuloteleka gitema kudisisa mkibanji konyera yitu habo kuba ebyahangirwe mukama kabitekera ko bitangire ndwe amakuraga gasha kwa Daniel Bingana ministry herukujunanizibwa abyentambura n'emirimo mu ihanga mu program yayo ya intelligent transport monitoring system babugana abarukozesa engoto kongera kubijusya akucendeza hari butanduza nguto na mnonga ombwire obwebiro bikuru. Program ya Intelligent Transport Monitoring System ya Ministry of Works and Transport nbajangu bariyo nibegesa abantu mu gashogo kura tereberagira nguto no kubakubasa kwihara za butandu nibajangu abantu bamanyo bujunanizibwa bwabo ombaro gw'abantu barukufero mu butandu nugubasa kucendera. They are very costly in terms of money
The government spends 4.4 trillion. That's a lot of money on treating road crash victims. As a loss, this government due to road crashes. If you look at Marago Hospital alone, that accident and emergency ward, it spends 76 million shillings every day. Ahakurakura abantu bagwa omurichi accidents aharuto. Harimu imico yitu itoba kuvuga ibikwiruka nitwe twaza kubi icyo bakweta discipline on the road. We don't respect other road users. In fact, we harass them. Owe motoka na tero wapichi ngwargenkai arugumurukuto. Owapichi takurebana no wibikiri. Abari kure byahangutso bashaba bari kuvuga ibyiruka kurebeka ngo biryo muri ngo murungi kandi batiro nebyo mabya karmagezi kurondora abo bona bari kuhende biragira hanguto kandi kiruha mbera y'ematoka twakushanga n'empira mibi one defects ziri obvious zo muntu wena kureba parking aha police bakuta police abanza warete nongi kozuri pressinga ozigaruraho ayove agira ngo egere fiti tugikore kutera okugenda okwenda kwehara bire byo kwechikapura tuza kwechikapura okagaruka kuvuga emira ni yemwe cyagari twongera kwechikapura bwashesha abantu batwarinda abantu government eriyo negamba aha safe vehicles okuzinspectinga abantu nibagenda kongera aha motoka ebintu ningasheze bakweta guards umurujungu nibazeta buru guards ezo ziri nezo bakongeraho kugira ngo zitangire motoka kugira ngo uriya yatomerana n'endijo river atagire cyambukikaho ezo guards nimbe munonga nizita abantu bebigere imotoka kwe kuruga amahanda yatomera bebigere ningashipe byesukanizi zibita Catherine Kamwine RCC wambaraste nawe yakamshomogu tuzomkaruru byona bikoratene byo mukwezo kumwe biro 30 twatsigana ngakutera karuru tushabango vugeje ha muhanda ugeraje bagenzi bawe nabo bakuvugireje kandi uvuge ciruka cirungi kurete no kutaha eyorukuza nabagenzi bawe kibaretere kwike bakora ki eyibarukuza watunga nagenda kwitegereza enforcement who's responsible kuda ariko motoka yanjye kuji president of Tanzania yagamba akakwata akategereza konka enforcement neyo Diane Tatkunda Muzamu n'amakuru agebye msano timu ya Bayern Munich eho nire hace okusingwa bwa nyuma yo kurugenyuma kugwa makazi na timu ya Mainz na goli 2-2 umuzano gw'empake za Bundesliga uguzanwe Sunday kapiteni wa Bungereza Harry Kane nuwatebere gole yo kwinganisa umuzano ogwo Stanisic, Elise, it's to get themselves back on level terms just before the break. Oh yes, they can! Mike! Jason Lee! Real. For his 80th Bundesliga goal and to set. Amakuru agebye mzano ngo gahindera gacenshire hagutwa twinire cerece tusima mnonga yogomere nitwa hative Serena Nuwamanya na Inesande Brian na timu ya gacenshire itwakora nayo ntubendezo kurarana ubusinje Eshaha zabishatu z'ekiro na You can now get all the jewels out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100*.
*121# and select daily or use the MyMTN app. Okumbereba nekushibuho Fresh Uganda ekitongole ekirize okuteereza amashanyarazi g'izuba beehireyo okuhindura amagara gawe bali kwisaho amashanyarazi ga sola agali kwesigwa omuli buli kyetengo kyawe kyona oyine embogoka n'abamulu ayibambe nekolera ayi mukama wanje okagaruka meshahara zange decoration mega tent hamwe na tent z'ebika ebindi byona akasente k'ensheko program okumbereba embogo. Yes, embogo embogo y'omotoka yabana n'abana babajinshaba embogo y'omotoka ijo kandi Kampala okwe ombujenyi aba bakabana kanatandukamu omwishati mbwene kujana motoka cyati embogo no jango jino motoka onkaranga no wamani tugende namkwango bucupabi nabo cyo ati nigenda nayo kechiroto kebiroto kugira ngo umunsi nikiranga Kampala embogo biriyo mbuto akachuma nishinje kumi kombucha and mixture tina invents beboka abasoba kuba nabo cyo bakoze cha James Mayanja ne Frida chachargam nabo cyo Mbaguta Street Central Market Building lockup number 17. Yes. Fresh Uganda Lower Sachura Road amashanyarazi gizoba mu district zone za Western Uganda battery no kuwa yaringira byona nubusha iyo no kumana washashura amatara aguwa causes echo no kije kanti gakurara na battery je kizibu no baterereso konka politicians mguma mahandiki nyowanta babiha kikuna Montariyo naza kwa addressing President Yoweri Museveni atine hahandiki ninje ndimwe nkogo na nonje iwo bona haje ndira hana ngona marebe fena. Yes mwena mwebe mbagamba mutatina oino kandi kanda wise noika wayanze kutera no ryo hotine cyogambere President Yoweri Museveni nagaraka mwe bwagamba nakwe bwagamba konke myanya minjera biremu abantu tubashabire bintu babire mbagambe byakoze President of district naraba munke myaka itane mu rungumwe mahirwe mirundi ebi wanyetegereza nabo cyo wamufunire ebya protocol nabirugaho notanka your excellency protocol observed ntondoro tiro bakatete your excellency ntondoro orwakorasi orukuruga nankeji karabo wa speed ukapata nyamyanja ruti rukaza chiwa mpaka kawe oronde bintu na mashanyarazi ntwenda mizi ntwenda marwaro gonjerwa mwenankane embazi igwaro lizuline abantu barara ogambe bikwetaga president naba bwesho president kana handika makumugamba handika atukumva mutamushabere ebintu wona aza kuba haki nabo cyo arho district ezirigire mwaho ezayangire kushaba ezayangire kugira kikushaba kandi buri muntu noreba abaguru bantu mwene bitse tumko na mustame mugire cyandiko kimwe kana kigambe when president karata yaye buri muntu wena ngo nagamba mugiro chiko muronde byone mukwenda gamba muronde mu muntu omwe ogo bobe relevant abo kwa handi tine chibamushabe nukwenkubireba iwe nobireba okumbereba
yaba ni ku kibuga France Uganda ekitongole ekirize